Bismillahirrahmanirrahim. Male City Council gahatarona dawruge fastola savvana rasmiyamu jalsa. Ade miyaduge agenda tibafuna circulate kure fawane den agenda ga am community agenda fast kurum den fast kurum kurin awundo mi dannawala mi kuri duwahuge ei fastola savvana rasmiyamu jalsa ga yawmiya adi bayin idari kankan puriyam kollanje ehmwima tibaflungi zuna oikkamu waanam awuno mi fastol savana jalsa ga yawmiya miyadu fas nuko miyanna hafta gonna jalsayan e yawmiya fas kurun laskollafa den item ta bakiyan huri item ta kakiga kuriya dioma egota emme rangaliya awunde egota votan halan ema egota e item dengan hafta laskofa agenda ga den huri item ta kakiga mi agenda fas kura taayit kura be forte unede shukriya ittifaq fasi me got wada anti be satar defo ade dem yoti vima sida agenda dani ei kuri do saune mashara kuri kame councillors masaketta kurumuga awunmen ikulawala fawa ekeki committee ta recomposite kurun noniyamo mi reconstitute kurun tafato mi bay badalta geno em egotun miharu gene fawa badalta ka eki gati be frunna miharu ege soft copy phone wifa waane den phone wifa hum vesadi bay changes kenevi ama miedu miharu waane tibe frunga puluga e changes ta vima mi me fahum mi phone one version na awme wahaka dakkane vima ya beskala mashuraen wonna vidal de wamide shukriya saif shukriya me arun fahak koldam beenuvi kurinduhu argon men mi council ga eduni mi itura discuss ko argon men emmen ebbasuma kan ask mi kan vevene goten hoda irad korevi e goten hodije argon men emmen ishinde mita mashwara koggen emmenge baaveribun libene gotaka mihare kulwa leifa mewani ehme margondu taayid kura mi gota hama emme fahun e hoshelu bi version pass kure shukriya taayid etto suja alun taayid kurun sai fushelu ade turaves beflok ituru wahak pole vidala nuwati ade mi committee ta kagene fawa badaltan emme fahum miedu meeting feshum ga kuring meeting feshum kuring emme fahum circulate kurevuna version go igota taaydu kuran fast kuran taaydu kura be from vote evangede ade hem sola be from ga ulabiyat em mi gotta taaydu fast kuran taaydu no kurava be from ke borito noniya wakikotaka vote devan beenu wabe ebbe fulako ade okay envima sola vote ga ulabiyatun migota fasi ade demyoti community monitoring noniya special constabulary ge usula bayin islah gennanje huni mi usulta genun islah ta veswani tibe funna phone wifa den mi police special constabulary kantatta balhattawa bolihuge kama be section ves mi ballava e be from commenters libi avmenge gaanoni team ge comment akiga gaanoni team draft skori em vima egotun usul miwani idari level ga demosasa deterega ebbas ifa em yang ebbas comment ngutto netiya votan hana so miharu usul mi gota alundu hama hushalam fas kura ngeto mihar husheli fam miwagot shukriya saif shukriya me mi alugonu hitan arani male city community monitoring security hidmet dinma be usul den algon men gawad committee a mundagula be usul evs ekulawa fawani den ega hori waragina kantattaka miyaves eba eggwe den ege itura miga mi algonda fahaga fi mi jurimana taken ebahuri impose kura e jurimana tan huri eki khu
eki kushe midenno eki offenses kama miga mi manakantak gotuko faha kurakantak eki adadu ingeto ehemwima miharu aamuko tax nagairus e harmonize kureveto mase kore misaka juri mana ebbawate kantaka vejia e band konkurang e mihunna ves understand wan faseha e implement kuranti be mihunna ves understand wan faseha eru e ma effective gotaka ve tax code was simplify kurim ehmi ma di juri mana code en algon men edikam ga ves e simplify kurumaki harmonize kurumaki beenun terikam ekkama algonda fene mi usuli goto miga hori kantattan algondan hama ebbasve rangalu kantattakken adi mikankam belumatta ka algon men constabulary police en adage maseke feshudi merad kuribia warabbodu lui libetam vese fene adi kuriyan wettanga mi usula ekko rangala hardanawege hingagatima maabudtanu rangalu weswan ehennamos algondu hitan arani miya midennu aamundagula behe mi gawada ekko integrate kurevijia mige effectiveness ma bodu nuwane bae shukriya ada mi awun hitun ham war rangalu kame mi amundu goda behe gawada mi usula oni de usul ekkollafa in usulen hedum ehbima awun eden gawadu committee kuriyan oi jalsayaka viha savahakan kama be farattawge commenta kiga ekan genestebun ekamuko eha tanavves miharu mi community monitoring ge mi vi doskoluge tajriba ga liga usul enforce wegen hingam feshum muhim wati border rangali mitanu miyadumi mi fast wegen diun erun den integrate kurevigen combined en usule genevunima eyadden hijura qurani ekiga mitiku kolla ehen noidanya ham hatta ham ituru dostake daani enamas tividalu kankama bala den genneiruga harmonize kurevenya kurun adi miharu hedifa mioti by ganon tahuga huri adottaka ves balang hevima e ves tarus nuwagotaka combine one usul en usul gennevun hama rangalu kuriyan wettanuga hama viha ves practically avas muddateke terega enamas mi usulu mi ogutu implement kurmaki special constabulary ge faratum ve samay ba recommend kurati manna menna ecce deshe hambege ehma suja hoshala ramis taid kurawa fawa gota mal city community monitoring security khidmat dinuma behe usul fas kura taid kura be from vote devon ede ade sola vote libune mi usul taid kuran evs kolaka vote no devva ebbe fulake bennege ehma agule biaton fas den eden ehma gawadu committee mi usula amunduguda behe usulu guluwalagen en usulen haddawa adi ege kama behe stakeholderunge comment hoddawa final kurawwagen genesteva ade demmyoti lonuziyareppa ko kuyya dinumuge amal kura usula islahe genam ade kuri hafta gaun me fas kurin gaditaka aguta ennamas miyadan aun me agenda kuran edu fahun libunu commenta ki gaun me nimmi madda fahe paswana maddaya ama ekani miyadu mashra kurun niyatakam miyoti agenda kurumuga awunu idare bato ei miyonnani sarukarum beenu wej halategga nuniya kulli gotaka etan nege gota huriya kamani me pawbes bes badala kanuda envima ehen onna utuma e maddaya khiyal tafatun taken bawle waragina farattakum mi shakwa kura kamen ei misalaka nama wedinnaka tayyaru wenimi huriya kamani mi fowwa fahwagutu etan cancel kuran mi onna maddaga mi fursat lipetu gotum ehmima mikama mi madda miga baawwani to nunto nune mi maddayan hadani badal gennanya gennani kongotakatto ei mi agenda kurmu maqsadaki engotaka danna nyamu fahuwagutu mi e booking cancel kuruma begoto sarukaruge beenumaka council ge beenumaka negidane onnani nagahu badaledde gotaka vesnowe mi awodaka vese harangolo gotenno hema tibefun mi madda gote haddawan meni wadanawa nama ek gotaki walu anek gotaki
e komiskala mi luita ke dinu ade ehvima ekama mashara kollan awunu fursat holwala saif shukriya me mi istisna halat kiya mi onnani faswana madda ge ha donu ziyare pauk evve sarhad de koye ko booking hada agreement ga sekure fasa dakka namos kulli gote ka dima muhim kame ga sarkar faratu pauk beno ju komende ga pauk koye din ma hada booking cancel kurmu ikhtiyar mal city council idara liggembe algondo kan nufene eggot kes me madda bawa madda bevima egota arbitrary kon e walumuge ikhtiyar wasmi hunna libedeni anika eya kon e bade implication es algodo en jehene gellumuge badal misal ka wedding nen echka book of ettane den edu ho irosen wara algodo en booking cancel kofiya me anin hin gaanuna gawadu buna gotum wiya mirajje ge hinga am usulum vejja mihuna adulu veri badal difanoni ka ehenne kantake nois kurevene he ma complicate wani algondu hitun tiwaruge bodu mi emergency en asking itan hama nagan je halate fas gadira wima nuni tingadira wima ka egotaka dawlatakan annane kamaka lafe nukureve den national emergency nuniya mi karisa dima je hen kame e mi harus gaanun ta ko accommodate kure emergency tsunami angara of course ehen kame misaka military kame ehen kame eyan hure provisions mi madal gonda fennani nagan mi istisna halatuga halate mige teriya lima ma complicate wani ehem wima fahegge ha mi gotan cancel nukure vene ingeto egotan e madda ekkon nagan algonda ushal shukriya saida shukriya meya algon ve saifa war bada taid mihum bada singa wedding eha bada pre plan ko gen kanta to ko taswa bahogo tas nukomen noane sarkar goti washagen hori ha bintan mihun na beno hatane mehun to sataka chita negene non to heme ni kometi miha dero galla gota miha ko hori hori umbidita mulin egota duwali ka dekan wane algon saif bure to war bada taid ko shukriya ehma ushala taid libunu gota paswana maddage ha uniko den eya unikuruma guligen den huri maddata hoge ibara kuruma gennan che badalaeko fas kuran tayat kurada fotte ongede ittifaqun fas envima egotan enimuni den envima e badala ekiga mi usulu miyadu gewagutega gazette kurema maunu corporate che danna दमियोती माले सिटी काउंसिल के मेदुरास्ता के बजट पास करूं एसजी कुड़ा खुलासा इदारा देवने शुक्रिया मैं और मी बजट की मी और मैं फाइनेंस मिनिस्ट्री के पर्पस फाइनेंस तैयार करा बजट ते मैं कुरी इन्वेस्टिबे फुन्ना और मैं मी वाने बजट हिस्सा कुरई पर दें बजट मावड़ तफात तक मी गेन में हुन्ना मैगन कोते गमीग मी ए बजट घेरे पुरिहा पीएसआईपी प्रोजेक्ट एदो हो निम्मन गोत मीगे तेरे गने पवान हमें कने गने पूरी तफातु तक की गागन कबनन्या मुज़फ्फुन्ना गुले मुज़फ्फ मुसारिया गुले कांका तें और में एक पहुन निम्मी निम्मु के बवे मी कुनी मैनेज कुरमा गुले गतो ए वेम को देंजे पैसा एस गागन का एक थाल गोत का इन्नन बजट करे ए पैसा के समय में और में अधि कोम्मे गोत का पहुन रे बेकिन दिए कम गवे समय बेनु करे बेनी कोडा को कच्च को नगा गोत मन नेचे दिन दें एरोग और में बजट कुरी एरोग टोटल बजट फिगर गोत गागन का 211 now nadam 221 million और में बजट कुरी लोकरांट गोत दें याददु और में मी और में दीप उन एनवेलप अमाउंट ए मी हर गायकन का सतेक वस्तुस 1 मिलियन और में मी एनवेलप अमाउंट को तो दीप कुरी दें ये द की फाइनेंस मिनिस्ट्री अदि कोशामशा मी ये बदल तक गेन्ना नदु तक बीमा और में मी ये द फिट कुरेबे तो मसक को फमी मी गो नान एकम को साउंड में मी हार मी काउंटर होरी को तो आदि कुरियम में दोस्त और में प्रोजेक्ट तक नि मसक के तैतुर वगन दान तिया एको यदद और में गेन मसक के कुरकम ग वी सीधा यदद का रीच न करो और में बजट फिगर एको तो मिहत बेतन के नडा में मती में रिकरेंट हरदा अने कैपिटल हरद एको मुळ जुमला सते कड्डे 1 मिलियन गोतुग इंता ඒකතේ රිකරන්ට් හරදෝ ගොතුග මේ සතේක 7 මිලියන් හිමනේ 7 මිලියන් ගේ තෙරේ මේජර් චංකේ
almen spend kuram mi jehini mozafunge mi harada mozafunge musaraya pension aguligi e gaakanda ka sate ke 11 million almen harada kuranji emma misal almen libe chiggi bodu bay around 60 to 70% almen harada kurani mozafunge musare den ek beerun almen mi maganda kotte ga harada kuram mi libeni office hingum da haradu den datur pattur ga harada sha mi office hingum almen beenum wa hidumen hoduma da haradu ඒක තරම හිදමෙන් හොදම අවුල්ම ගාගන්නක 45 මිලියන් අරදු කරන්ජ දැන් තිබේ ෆ්‍රොම් ඉතර මේ බජට් ෆිගර්ස් ස්ක්‍රෝල් කොල්ලා කියාමු ඒ ෆිගර් ගාගන්නක මීඳ 2 to 3 බජට් කෝ 2 to 3 ක දශම ෆෙන්නානේ එහෙම 2 to 3 ක දශම තිබේ ෆෙන්න ඔෆිස් හිඟුම බේනම හිදමතු හරදු ගොතුක ෆෙන්නානේ මේ බොඩෝ අද දැන් අවුල්ම හරදු කරන්ජ කරන්ටුගේ හරද ෆෙනුගේ හරද දැන් ඔෆිස් ෆෝලා සාෆ් කරු මේ कोड का दशों और में मी अने वेम को में हर में दे पैसा है इसलिए ये दे और में मी हर में दी 12 मिलियन पूरी गांव में कैलकुलेशन तक एक गोता 12 मिलियन बजट करे दिन हम और कुछ अमाउंट के और में हुन्ना ने मी था मी तकति कोई जैसा तंत्र सिक्योरिटी बिल है तुमाशा में इज्तिमाई प्रोग्राम से हिंदी मशा दिन और मैं बेनवा बाय हिदमत कंसल्टेंसी हिदमत का तर्जुमा फरमा में कारखान से मशवरा को डाल देंगे कि तेरे स्वाहा को ले व्यक्तन ते विदेश और मंगे साथी सम विदेशी मौजूद उले तीवे मैं होंगे वीसा आया मैं होंगे वर्क परमिट में हाथ करंजे 1.1 मिलियन दें और इश्वा को दिन बेनवा ने तिबे फोन में ए रोगा में की दायरा तक गुलिगे और में कंडेले बजट तेरेगा होरी में प्रोजेक्ट ये अंगेबे सोनीतुरे मीग गने फनवाना वाहक हम प्रोजेक्ट का हम हरद कुरा मुंदानी मादे और मैंने मिलिबे आमदनी पैसा के तेरे ये प्रोजेक्ट हम कुरी के से गोता एदु काउंसिल पास करे गोता मीग से महिने के दान ये तो उसाला का उड़ माले के मिस्कित तक माने माले के हिनी मिस्कित तक आसहाराया में लेटू तक मी आबाद रखी दो हम हरद कुरेंजे अंकमाल में हरद कुरां मिहार सिग्ना नेल्लक गस प्रोजेक्ट गोस दें मगुत मरामत को रगम फेवर का गेनाउमा मगुत का बेनो गा होदुमा मी होया कम हम मी तेरे को लगे बान दे फिर फ्लोंग मी तो सवाल है कम गवनी न हम ने ए वाह का दक्का दें और पाक को बेनो एकंत मोजफुंग कंत तेरे और मिहार सरबड़ पाक कुरम को एक कम नहीं मिहार तेरे के नोनी मियान हर पेचे हिसाब ट्रैफिक वार्डन को तो नहीं रिक्रूट पर मैंने बोलते हैं होदो ये अंगाल में वरबड़ा मीगा बेली मित्रा मुरे वजीफा तक मिहार टेम्परली और मैं ना मी यूज़ करे वे बोलते हैं मुरे वजीफा तक बलाग मी आदत मी और मैं ना मिली बे ब्लॉक ग्रांट तो मैक्सिमम एक केटा करूँगे तो एक तो बला हम गायक का मी पंचास हावजीफा और मैं ना सीधा या गोले के ट्रैफिक वार्डन ना गोले के ये दान कम गाँव पाहक करने एक होता मुझको तो अन्ना दें हिंगुरे की एरिया था वो और मैंने बेनो वजीफा तक बस क्रिएट करे वे को तो मिहार मी वजीफा तक क्या मैंने मिहार उस अने ओ ऑर्गेनाइजेशन चार्ट होगा हिमेनिगी अने अप्रूव करना फोन ही पूरे वजीफा तक इंगे तो ये मैं इतरो क्रिएट करा वजीफा तक करनी हाँ तो सतो सुजा शुक्रिया मी काउंसिल गे मेदुरास्ता बजट देमे शुक्रिया एसटी मी एसटी हुशेलु विगता दे अलोनमेंट मिली बिफम मिहार मी गोता मी फास कुरुमंग अलोंडु हुशाला शुक्रिया इतुरु हुशेलु में नान्नाती महाराष्ट्र काउंसिल के मेदुरास्ता बजट हुशेली फावा गोता फास करन तायद प्रबे फ्रॉम वोटे वंगदे इत्तिफागुं फास दे मियादुगे एजेंडा गे हिमनि फावा आइटम त निमुने हिसाबुं जलसा आवनु निम्मादना हुरिया बेफना वर बड़ा शुक्रिया वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू